Nero eduke cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomenya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingiria kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nibwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati wigo imeya uru superstores nero eduka yuka yibwate emixer yibwochoganya chirangi wikabunuragani wochoganiri erangiriga aseduke yiga ya uru superstores na bokwege namuna ekale awatagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use alsomenyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Anchio morigereria Ogatembe television Eid ul-Fitri. Nawatebanga omoyego yiga bwigi Islam ndonsi asibare ba sani ba minto na bamara minto be dini yiga Islam. Nawatebanga go korekana ase omotienyi oikomi ase e kalenda yiga Islam. Eye nigo ego korekana magaya ba Islam kwingata ase ege kakiamatuko gati yemerongo kianda emerongo bere na kianda wika emerongo etatu. Aiga nekero bakwingata kwirigarigia kedini nabo igogwetania abo nekero bagusaba. Oyo numuyiga gose nemo ase emeyega eri etatu yedini yege Islam bunabono Eid al-Adha eyure ya kabere bakorekana gati tariki 10 tariki 12 eyo teba asenga keria Dhu al-Hijja. Sabuo amatuko abe atatu gose ane na rokonyora bagutimuka asachinga kichiga nigo bakonyenya na kuria na gokwenda kobera angene yamatiabo kwetani yabo ngokora bare ebintu karaba ko abantu bakorukuchi amate gosabantu baitanaine asokoba ebiegwa na koba biri batari kwenyara omo yegonde no yo Ramadan oyo korekana ase omotienyi okyanda bwe kalenda yege Islam ayo no komanya akego no watenga Eid
Olfitri yachagete ritang'ani omwaka bw'echimi sano nemo mirongo ebere nene magega ya Yesu kurwa ase ensiga kanansa oiketo kumanyie butantanu bundi munsi butayo eyege korokwa Gatamba Television ekionga chinsebere ansema yimanyererio akorokwa Nera Wilson Makori chinkorokwa mkate Enoch. Mosao yomo gusiribuguma bwaye mwamogesa egiti kyabarogi asinchira yubotutukanu etoro sari nyagitari yetenya mwamugesaga etoretera marioga isaini onya ndiri bare tata marioga isaini ga nyagitari tangarere holiday nja kore gasi ngaja konyo bugimo bw'umwana uyo itokure. Paramount Chief James Sanganyi Okure tigeto bwari mwaga chako bogambi garusetie ronge akabege Kenyansa tikaminyoka nebi bagomba kagasirie oboke bago pi. Stephen Kalonzo Musyoka komocha serikali ase abanajeshi bare imeyense ya Haiti. Sio jambo la kibusara kwamba vijana wetu wanauawa Haiti na hata miili yao isipatikane. Karibu. Abamenyi bekenyero kya mwamugasa gosegeti kyabarogi imeya Kitutu Central Ward igobare no muichano manene mega yumusacho yomo gosiria obugima bwaye mbarabare yepara ekararenge kongenda konyora obugwenia Mosakito Dipon Asanya nigatwarigana iri roboti orega. Ekenekenero kia mayanda kurwasa abamenyi bekenyero kia mwamugesa igotoka emeye ward ya Kitutu Central. Ayamaega yomusacho yomubwe miaka yegatwa aselieta makindi gukwira mbarabare nepara angene dispensary ya mwamugesa. Ekenyero kia mwamugesa asamalieta yonkuru kudina kwamboka umwana uyo igosirire gakuru kumakindi ina kwete akamutigo kogonka so bombo churali nyakyogiro ono menyire ga igabune ntakana munangina kwete tachieti kogenda so ono ga menyete kirandi nyakebere ya etiro murubyo ya nasira uichagwe turansa sa tukire yarorekana nga igwete bube munyagitari oyo mekenyoroma uicho murigereria kara murigereria rore kesi ekyo kere karibu ya wa kesi me KTRH ambulance ya chekera ambulance ikaga banyoranga yagusira kurali gukwana n'abamenyi bensemeywe ni gobagotebanganya gusira nigamenyete ase chinyomba cyo gukondisia amo n'abana baye nonyamaega yogotigara buno muboraka ono mwana uyu naboko nyamenyete nobokongu agwaka n'inyumba uragiria abana ono gose no bulimuri obo maremare ryo yabo bwatete takwati muntu kumutira mwana biko byagende school ono gachiko cyane nyagitari ga rero ni holiday yarenge onyo ari nyagitari yetu ya mwamugesa gesiekire ina abana kuire school yabe problem ekinyoro egemo ki step gekairo umwanya ariko yome school na igetagatiga school akari asenyenche environment umwana uyamenyete naise teringiye obosemia gocha sabasae nigo baboriwe ko bamaiso anene asobotumeki webinyugo byogotindia especially aba murabare kenyore kiga batanyometi tigabanyome naba murabare kenyore kiga ntunturi gokana munywa marwa lakini amarua nyanyuno mochoko komentana ywe asomotimoko bweri tukeriga lya Aid Ul Vital ngoboni bisiri byanyagitari ya mwamugesa dispensary byasiakire chinga kibono baburi ya serikali ya kaunti ya Kisii inse yo mugavana Paul Simbarati kurigirirenga neje iga asobwango liyo bakonyora obokonyi ngotogo sabe serikali etoro sari nyagitari yetenya mwamugesaga etoretera marioga isaini onya ndiri bare tata marioga isaini ga nyagitari tangarere holiday nja kore gasi ngaja konyo bugimo bw'umwana uyo itokure ono gotogo sabe ga bana yeito nja cyarinde igatotebi ngango toroteriere pareye etoletere ne ifa nyagitari yeye
mono ma umwana usirio bogima uiru mochari ono tibanyeti nga itogo chakira na ndi nga itogo kuri arosere nyagitari eryakera abantu oitu barwarire bacha barwarigwa bagocha kurara para bacha kukwere itakia nyagitari ense munajwe abaibuli bono nigo babuliwe gwechandira amate yabo anena sogo segeta chisemigo cha sabana babo ngosaba abaminto tigatwechoka kurwa story nabo komenyera andi lakini daraja mbiri nturange ne chiro gaiga ogenda daraja mbiri esiro obuguri emesige ebere 3 oros 200 na abana banyore ndagira na ibwe bangi kurumwao kuripotiri gataseni kya ukya getembe kurega sekinyoro kya Mwamogesa gutuke meye ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South litedane inkoro kwa Dipon Asanya Biamano Dipon asingen chugotumanya roboti okurasen semeyon echinga kichicho igato kumanya mno Paramount Chief oyo raite location ya Mwamunali wetane miaka 19 James Sanganyi osiribo bwae Musakito Daniel Ontiri nigo aikasinka yae na gutwariganira roboti rukubwatia Eikiga soroboti ruabene no mugano buyo kabero musine chief we location ya Mwamunari yigotoka Nyakiri asebunge ya Kitutu Chache North ase county ya Kisii Nyagosira James Sanganyi uko yokolete miremo buno mugambi ase myake mekoro na ora inyure asa mange Nyagosira Sanganyi nigaiboletwe umwaka buli wemo chimikyanda na 44 akole miremo buno morokia kuri umwaka buli wemo chimikyanda na 52 wiko umwaka buli wemo chimikyanda na 50 noyomo chingakie chagete miremo buno mu assistant chief asa yakoleta hasi miaka 19 wiko mwaka wechirubere achingaki achitenka gutimuka nengaki yokonye ukinigwe ekirogo wiko senior chief agachakira chiskuru ya Bonchari kara agachanya tieko kararunya tieko agachaka ganda Nyasore kurunya Sore agatumwa abo mulito ni Nyamira district no asometie asama tukamange kara kura kurororo akabom Karangiruro akawesa chief kuroro chingaki choburai wae uno mo chief nigo akolete amonchuruli au ayora inyerwe egati abo kurwania obosalia sensemeyo na gosegeta masomo asaborokiwa bemyake meke igarenge omugambi gwengincho seita igasakuru kumwamunali go tuabwate ebibage ebinge na ende ebibe mono obo ibigo bwechire lakini goetera chinguru chiaye una tigeto bwari mwagachaka obogambi garusetie ronge akabeke Kenyansa likaminyoka nebibagomba kagasirie oboke bagopi agakore gasiba mwanjete buno musabu chibu agacha kini gwa kabo mo chief agakini gukuru obo chief agacha obo senior chief no ali tayirete nekerari tayete agasoe kanisa lakini agasoa omogima Asese mwende nigo boigo hairete libagarine asoberenyo buya bwa mangana gochia sabadi abadisi abapisi bechinga kecho abaraiya bakoro kurwa sorogongo rogusi wikano nyino yokabero murai wense umokoro Nyagosira Daniel Moi inchena maete maelda brother kiare galenga okara guidance and counseling asa konyore na magosa gudiri naye tabwate watane kangoyo ne noyongo Tata ba mwete chinguru naenda akabe meda yenka wetania yonsi igaro monogeri omwasanganyi family naenda bwanje tagokorere kene Nyagosira senior chief James Sanganyi uko nigo hasire obwemo bwae kali ne myaka 50 noyomo kwa gosa bange haseboigo abarai au bagendrete gotuma magomba bogochia sinka yaye na komunyura ko murai wanchita magendero no mulembe wiki kiego chali tukone chingaki bune chalero kero nainde ndacho kwariganira roboti rwabene Kurboterege taseni kiaga tembe kurega se county ya Kisii litrene ngorku Daniel Ontiri Gatembe television nigo tukuru ngore abene go chiasi ya matiyo
Nekaro twere kurugabo tokana Pakase County ya Nyamira abo oyo kabero munachi ebina omanene bwensi ya Kenya gose former chief justice Omoske Maraga David litkulia lero nigo aumera nabarai ao kurwa ase county ya Nyamira eligo chaka kuyakira na kumanya gose na achikoyego okoboko ekarora achikuboria ekargo ekanene giensi osobrai bwensi kwika umwaka bukiri bubere na 2025 Mosakito Fatgad December nigo aika sense miyo nagotwarganiria roboti orega Omunachi ebina omonene omokoro aiga Kenya Omoske David Maraga nigorero aumirana na bana inchi kurwa sub county Jones isano echo chireimiye county ya Nyamira eryo usanga amo na barabwo igoro yekerenga kyaje gocha kuburia ekirugo kyoburai obonene bwense asobochori obonene borebosyo engana Omoske oyo Maraga abeka tene nibuna tari gocha kuirana maega nonye ingake Igaraja kaiga kubaburinga koma moroko boko iko ya misika uteria abantu abantu bamintu na otro boko yo rara yuka se bono iga biemono como tole oroge durun como tole dirwira na kuruga go to ko ya 15 mochindi morore watu muninga nikire ndio na wao rasta kwenda mche linde abagenda bawanja ndogolega ase omusangirekano oyoiga nigo oikiranwa nomobunge omokoro bwebunge ya Ndigwa Omoske Agostini Neto oyo ogambete buna omobunge ase bibindi bibere nigo nere airachinga kyecho na goteba emeremo emia Omoske Maraga akorete ekero arenge omonachebina omonene nekyorokererio buna aise kwegwaribaga nerabweka urakore omochando bobokurumi obotutukanu ase wizara yobochenu kubwatekana n'umuroberio bobo bwenya osha na omweri oye uchumi yenze koba enkia Kenya iko shida ya abductions ndio extrajudicial killing zimeendelea ufisadi imepita kama nchini Kenya ukweli rongo shida ya healthcare ndio shisha watu ambao wanagonjeka hawana nafasi ya kutibiwa pesa ya shule university funding hatujui kama inaendelea juu ama wangapi saizi hawezi kuafford school fees ambao mko hapo hivi ufisadi imepita kama nchini Kenya ukweli rongo who can sort out that if not from Maraga who no let's be honest what are you talking about mtaka tuingie sasa ya OTC is that why you're bringing us mtaka tuingie sasa ya OTC no bwana no ense moyende nigo munyamira asabirwe aitange kurwaze okubageka ase kirogo kyoburai bwense nabagenderere kumusega oyo tiekire kuraria eganga yaye yokuria ekiroge kyoburai bwense ekakirire ngoika mwaligere 360 degrees mwaligere south mwaligere north mwaligere west mwaligere central mwaligere up mwaligere down make a fundamental decision in the transformation agenda of any society and nation. 2027. This is the month that will be the center of gravity. Chingaki echecho nigo baragire ebyara aba MCA abo babeire bakoraria oyo kabeiro mowaziri woborendi waime Omoske Dr. Fred Matiang'i ase kerogo kyoborai bwense nagoteba nigo barabo boka basinyirwe kuigwana asobotutukanu obwo bogendrete kwenekiwa gati yaba MCA banyamira abantu bajaje kurende tekega aiga aba MCA bakoimuka kwanza Nyamira yaba hivi yaba sini wana wana ndio basa letie na ina wana kwa baba kwande kabila akwira ni yuko hapo yuko bijasi gakia ina maya baba mwendina bana Hingo ripotere gatembe korwaigase omochie okebirigo oyogotoka ime ye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefatigad Gisemba
ase roboti rwa Fatgad na rugotoira asiribori liritko liarero abo ase tokuboria nerbuya ekero abagusi babere baratoke tebe gose baratoke bakurwanirira ekero kyoborai bwense kego chigoika 2027 nerbuya ekero abagusi babere baratoke asetebe gose bakurwanirira ekero kyoborai bwense kego chigoika 2027 Tabie ebirengere byao ase number 0726 447367 0726 447367 wase otorikere ase Facebook account yaito Gatemba TV osotorikere gosa ase YouTube yaito Gatemba TV na FM rieta ryao asokorwa nokwirane kwao short, precise and to the point. Tatabie karangal kionkereki nerebuya ekero abagusi babere barato ke bakurwanda ekerogo kyoborai bwense 2027 kosekerera ikenga kiye batoke bonse baretebe rato kembia makibale rakirende batoke mbaro ase egeka enga kiye toe birengal biao weterase namba yerase TV yao 0726 44 73 67 kose Facebook Gatemba TV na boiko YouTube Gatemba TV na FM. Tatoya ndo mutimo komoke tukwira na nkwenda turi kurugabo. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka ucyase abahonya aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyurengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya ouru superstores yego toka se enyumba ya ouru complex imiyo muchuligo busongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart.
Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Karibu naenda sensemo ya kabere ekeroto kuramnyokia maswali ya beratatu gose ama mairanĩria ya beratatu kurengana muna kwairanĩria nere biya kerom bagusiba bere baratoka setebe gose baratoka bakurwanda ekerogo kyobrai bwensi kego chikuika 2027 majibu ona araega makego gekora ndo chimbu ya chigo cha birongo kisi no one person aende uko mwingine ampe support njengoro kwa Jairus oyonda kuru kwangana ni Brayo tigamaraga atige gosari chikora chia Matiang oyonde gakuru kwa Kevin kurwa soko teribuya tigamaraga atigere Matiangi naro chire nkuma yes oyakuru kumugako yutiga arende esiko yaye atiga bagusiye bagambe round yeye kwetera Matiang then oyo gatata Samuel misiani teko babuye no nyangake abagusiba bere ase etebe tiga honorable maraga honorable Matiangiri baga omugusi libagariga Anastasia teribuye no nyangake abagusiba bere kurwanira ekerogo maraga tigatigere Matiang yes Maraga akiwa ni project ya mtu mimi naweza kusema hivi Matiang yanatosha wacha Maraga mshike mkono ni Yusuf Nyabanga kurwa Marani thank you Yusuf Geoffrey Ayoto kurwa Kibirigo te konyarekana abagusiba bere gutuka asetebe Matiangi na isaine chia semester ntienda tagocha igotari ngango tiakora gendra sabayende kinkoira nango chande ko gendra nainu na korengana mora toke mwabekire gosemna mwachirikire gwetera ase 07 26 44736 karoto kwanda kuruga buto so asense mayende bona encheremo yo kobeka oboroso obwikiranu ase egesaku kyumugusi kulia rero nigo erombe yebyombe bya amwa anyagetinge heritage nigo baumrana amo asense meri ya manga na gusanga endagera na gusanga boigo egekoro ekerobarwa obosemi gochia ase omugusi singencheyo mosaketo Polycarp okara niga ikasense meyo na gutwariganiria orobotu orekerano asenchirega unenjira ya moyo kubeka tingikero chia egesaku kyomagusigo cha Seamate nigo herombe yega ya Manyagetinge Heritage Council itukirigaria rero yanyara kubagekora musangerekano uyurenge bugo sanga na bigokoro kyobwanje ya Seamate muyigo kurekana ase chinsebe chiga chebitunwa byamanga igo twacha so goja kuyeka ekigusigie ito asitwasirerete ekiare manga nere getunwa kyomorembe n'obwanchani na intunto bwate mulima gosento bwati mulima omulimo oyo ito noro twacha kurumambia twakanatire twasororire omorembo oli nyakomo gendi atotigerete obororo atotebe tinto kokwanani nokoboko guchabusio tokwanani na amagega noro twasorora na endere nyamwara akanyongo gite twabugori kurwaria igo twabugori kurwari ngorumwaga ekiagera chisokoro ne chisokororia igo chiatobekire tiki ukwane bikirekyo nigo bagendere kuba bakuburegesa gukyo magusiko gendera kubeka chingikire chigago chase abana bagukina elio ekegusinge turutumbwa. So what we are seeing right now is not our culture, and we are here to say no to gender-based violence, to say no to modernity that is kind of polluting our culture. Nigo bagendere ko bagugikirie bikoro byagendere ko bigokorekana sorogongo rwa gusiasa matukabwa ngoiga ebyo korengana mona barabu batebiro nyinjike gusike bekire buya konango mbiyo rero abantu babere inyama bago kenyubune inyama abantu bakobetereri gukora ibintu bitarengo kare bamanya kubirokege koro nyumba ntubwata ni morembe toyo nyumba nigo bwigo gusaba kwa rurwe koroisiwa kwe msia mwase ajaiga enjire yemo yo kubeka
abagukurendeke guseke ochase ebyale bigocha eliongesira ogusibu nabono ekero twarenge ngumbu abantu abatanga you are from Kenya, I want to go to Kenya ngai nkogenda korochinya ngaudi ntobwate ngoro ya mwaga iga na igwete kare ntoko yarorsi na ntutore museum esa amini esa bantu bakogenda elia kabere ntobwate tabaka unless tushikane kama Kisii counts and Nyamira counts for us to have a museum here to conserve our culture. Tukifanya bure tu venye tumesimama hivi leo tutaongea na tutaenda na tutasahau, lakini tukishikana kama wazee wa mama tuweke museum hapa, we document, our schools will come and visit and we learn our culture. Hatutakuwa na mchanganyiko kama hii yenye tuliona ya huyu mama kupiwa na kufanya nini ati kusema ni culture. No. Egin kuripoteri gataseni kia wajete kia gatembe kurugiga iga sinseme chiga chia manga ime ya bunga yaga yabo getutwe county ya Nyamira inche gonguru kwa Polycarp okara abajumbe ao korwa isko yorogongorwa gusini go itko liegorobanda takomwakera ekoko moske Stephen moske Dr. Fred Okengo Matiangi kochia kobolie kerogo kyuburai bwenseke gochika 2027 ba kwana litko liegoro ase kanisa ya Nyankongo Catholic St. Polycarp nigo ba tebetenga omoske Matiangi atare ase chinsemo ao ilianyore amagoko gose n'abantu bekinseme iyo bamubwatesi ilianyare kwira ekirugo ky'uburayi bwense. Munasema muko na mtoto wetu Matiangi. Sijui ni Matiangi, naona Maraga pia anataka. Sasa ni nini mnataka nyinyi? Bas, sasa wakisi mjipange. Najua Kenya ni kubwa, si ndio? Ambia Matiangi atembee. Afanye nini? Atembee. Si mimi nimetoka Luyaland. Si niko hapa leo. Next Sunday tuko na huyu tuko Ukambani. Pahali inaitwa Kilome. Sasa yeye pia afanye nini? Atembee. Kenya ni kubwa sana. Matiangi ni rafiki yangu. Sina shida na yeye. Lakini atembee. Sisi tunataka wale watu wanataka kuleta change. Waungane hapo juu. Si ndio? Tuungane. Hatukishaungana ile mambo tutasema ndio vile itakuwa. Sasa mkiweka hivi Kibagendi jua pia Waluya wako. Sisi ni wengi kabisa. Sasa kuja ongea na sisi mtukatie mzuri. Ndio sasa tuanze kusema hii mambo unasema yote Wamboga akitamuka tu siku moja Matiangi anapanda. Sasa mtutafute. Sasa Matiangi na Kalonzo ni watu ambao wako sawa sawa. Hawana dosari hata kidogo. Wamehudumia hii nchi kwa kujitolea. Si tunaomba washikane? Ngapi wanasema watu washikane? Na nyinyi mchukue kura. Kwa sababu bila kura hatuwezi badilisha hii nchi. Tumesikia kila kitu imeharibika. Chief Nairobi inaitwa shisha, haifanyi kazi. Siko hivyo? Na ndio tuweze kurudishiwa ile NHIF, tunahitaji kiongozi ambaye ajipenda. Kiongozi ambao anajali kila mtu. Tukija mambo ya elimu ya ngazi ya juu, mumeona imeharibika. Tunaitwa sijui band, sijui nini, kwa hiyo tunasema ile band tunajua ni ya muziki. Si ndio? Tumesema kila wakati elimu irudishwe mahali na tunahitaji viongozi ambao wanaelewa mambo kama haya. Ndio Kenya iweze kufanya nini? Kubadilika. Si ndio? Muongea mambo ya Matiangi. Hiyo ni haki yenu, ni vizuri, sio? Wajua pia lazima mujipange hapa chini, sio? Lakini pia mkiongea vile ni vizuri pia mumtoe. Maana yake sijui mmemficha wapi? Aboko. Umeficha huyu mtu wapi bwana? Wajua ndio hiyo mambo hiyo form ishike. Lazima akuje Vihiga pia tumwangalie yako, sio? Pia atole sisi ya macho ama namna gani? Aende Kakamega pia atole sisi ya ndio tuanze kuongea mambo. Si namna hiyo. Lakini najua Kibagendi anamsupport vile.
nekare kyo kartu anyorire buna bajumba bukura chinsemo akura viga na yatamate banda tukumwakira muskoi tokanda senkwana yiritko kuro abutukirode ingote wiki tokanda kokara. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Kosovo kwa berasi ngencho yitirafu nkega tutanyore nkwana yerituko lakini onyara boni gotoko gendra omo konyi bumurai bwense ya Kenya omukoro Stephen Kalonzo Musyoka abarai bande nigo baye mochire serikali igoro y'abanyanyimbo abare ase ensemo ya Haiti. Sio jambo la kibusara kwamba vijana wetu wanauawa Haiti na hata miili yao isipatikane. Kwa hivyo tunasema kwa kauli moja, we want our boys back. We cannot 10,000 kilometers miles away kusaidia nchi ambayo hata president wa Marekani juzi ametoa usaidizi ambao Mheshimiwa Ruto alikuwa amekubaliana na mwenzake wakati ule akiwa rais wa Marekani. Swala hili bila usaidizi wa UN Security Council alifai. Kwa hivyo nasema this has to happen. The next thing ni kusema kwamba we have come of age as a democracy. Hatutaki Ruto anaamrisha vijana wanajeshi wetu kutoa matamshi ambao hailingani na katiba yetu. Kwa hivyo hiyo ni onyo tu simple, hatutakubali mambo kama haya. Kwa hivyo kesho sisi tutatoa taarifa kama wana opposition Nairobi kesho. Ben akituacha, tuna huzuni ya kwamba kuna familia ambazo pia zimepoteza watoto. Mbali na hapa, kuna pahala panaitwa Haiti. Kule Haiti kuna vijana walipelekwa na Mheshimiwa Ruto, ilikuwa mwaka jana. Juzi kuna mmoja tumemzika kule Kajiado, na hivi leo tunavyozika Ben hapa, kuna kijana mmoja kutoka Mlima Kenya ameuawa na magaidi kule Haiti. Mwili wake umechukuliwa na wale magaidi. Wazazi wanalia, wanaomba wapewe tu mwili waweze kuzika mtoto wao, kijana mdogo sana. Na sisi leo tunataka tuambie Bwana Ruto, hatutaki tuone Haiti, maiti nyingine kutoka Haiti. Tunataka vijana wetu waliopelekwa Haiti warudi nyumbani. This ill-conceived mission, ill-intended, ill-deployed, tunataka ikomeshwe na iwe cancelled, our officers warudi hapa nyumbani. Mwisho pia
kuna wanajeshi wetu ambao Mheshimiwa Ruto deployed against the citizens. Vijana Gen Z, na hapa Kisii pia kuna Gen Z hapa. Kuna vijana waliwawa na Ruto akatoa wanajeshi kwa barracks akawadeploy. That Gazette notice we are demanding that it must be revoked na wanajeshi wetu wabaki kwenye barracks. Hatutaki tuone hali tena majenerali wanaanza kusomea wananchi. We don't want the military to intimidate the citizens of the republic. Juzi niliona general wa jeshi akitishia ama akiingia kwa mambo ya siasa. Mimi kama mbunge wa Yatta nasema generals wabaki kwa barracks. Since 1963 hatujawahi sikia wanajeshi wakiingilia mambo ya siasa. Kwa hivyo tunawaambia kaeni barracks na muache mambo ya siasa. Nikiangalia naona huku maisha ni ngumu kama vile Kitui ni ngumu. Huku maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu. Na si hapa, kila mahali nasikia watu wakisema maisha iko nini? Iko ngumu. Kwa hivyo kuomba Mungu atupange vizuri na 27 His Excellency Kalonzo Musyoka achukue uongozi kama rais. Cha kushangaza ni kwamba wengi wetu ambao ni viongozi kosa. Kwa sababu tumedanganya wananchi kwamba sisi kama viongozi tunatoa hapa chini tuwapeleke kule juu. Sio, ni uongo. Tumedanganya kwamba ukiwa uko na bodaboda utakuwa na hasa na pickup. Sio, ni uongo. Tumedanganya mambo mengi sana. Kwa hivyo niomba kwamba mchungaji unapozidi kuomba utuombee. Lakini wale waongo si wao wamekaa hapa. Sio, wako pande nyingine, sio? Rawati ororwa Stephen Kalonzo Musyoka na baraibande na ruro wotikera kerot konyoro bosemia bomuksi. Paraka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, ninjo manana man, ninjo pangina ninjo. Aba machoge murabu. Otire bwatera mono enyagenke incherere. Otire bwata mono kabisa otire nyagenke incherere. Kabantu bagachiro usene segi. Kosenge to bachi kolgiya. Oyo mutire noyo mu abanyagenke mahate bono batire mbali chinyomba yore yo murane yo musike aba ya musike njana kogamba nande baraba muamuti batire bara osaka nyo muntu mutire ko macho ba muamuti bari kinie kiya za muamerere titi na wakuru kwa batire tubwata batire abanda bali bakaruza na mali bali abana ali bale mbaroro otire wata mono tate nyagenke ncherere na bagoteberania ngenche kabireyo na babande buki Paraka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, ninjo manana man, ninjo pangina ninjo. Magatua nyoroba semi obon ngaterchi SMS inke chiritwa bolinga nerbiya ekraba gusiba bere baromera netebe gose baratoke bakurwanira ekerugo kyobora ibwense kego chika 2027 maraga tiga chire chinde tinigo ndarego soma terbiya na indo mwako yo nigo okay ndirogo chikwa kwa beka kurwa pakanti ngatini kubukwana terbiya ekarabara ya babere bakurwanda oburayi bwa 2027 tiga oyo mo atiga royonde Pastor Robert Aroni kurwa Tana River County yata banga matiangigoro yata nga ne project Jared Ogembo and then isanda kuro kyugutwa tigo Molisia maraga turandi atiga matiangi atugambere Eric Moseti kurwa Nyanguru terbiya no nyenga ke androndi kurirondi onte binga tiga maraga atigere matiangi agambe Eric ontenga androndi kinarodo no chinsemo chiria chia irondi Joseph Ogero tiga maraga tigere matiangi egente kyo kegenda Lydia George onte binga amaskani
Matiangi abwate igari kerase ensemo and then mare okay mundre mogo chimwa kwa na makong pakosinyuna kiokwa Matiangi niga kwane tue nerombe yabantu bebisaku ao maraga tulize majoto bana isena bogeche onyancha ontebe motaroki ontebe na inche siasa Matiangi oyemuganiri igo tigatigerwe egeragenda. Mimi ni mtoto wa kijiji Kurwagetuno Matiangi. Matiangi ni mtu mzuri. Maraga tu atuhubirie, okay? And then Kurwaguche nyakwa nao nchuki otebire Matiangi Okengo for presidency 2027. Kurwa Kericho Liamoni Matiangi Tosh. Maranga Church Elder atuhubirie. Okay. Jojo Tien Kurwa Nyankanda Maraga kanyeke Matiangi aende mbele. Namanangu tako gendera kindrende muda au ni ruhusu ontebinga chinga kichao chiangire genda gara go gutaka gota tebi zaidi mkate oche chinsainya egera tumanye kionga chinsainya itkeli galio mwele lio mwaka lio motienyi ogatato ega 2025 ankyo chinsaibere gotrabo motienyi okane iko aserero no tokuya na chiragabu olio lengansa mwe manyerio akorokwa Wilson Makore. Chinkorokwa mkate Enoch. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya